comparison. The comparisons compared to itself. Page number 87. Get you page 87. So comparison ta cousin mama ngaju di chebrwa. Cousin ngaju mama India is bigger than Japan. दुईटा अर्को देश कम्पेयर गर्दैछ त अहिले चाहिँ x compared to x so त्यसैलाई कम्पेयर गर्दैछ त पढ्न learning Tibetan got easier. Nepali learning Tibetan got easier. अनि त नेपालीलाई भोटे भाषा सिक्नु त नजु टेक्निकली खल्ले पर्दैन भोटे भाषा सिक्नु जन सजिलो हुँदै गयो मिस देखिन ल Learning Tibetan got easier. No, past tense. Okay, what's the channel? So, Tibetan language consists of okay. Tibetan language. Siknu kantlobre. Changare changyare. Kakazin ga. Galapure yalapure. Changya. Sabata ba yata changa chang yaga yak siknu to learn changya the easier the easiest easy comes from Lelabo easier. Lelawa the easiest. Lelashir. Lelabo, lelawa, lelashir. Lelabo, lelawa, lelashir. Lelabo, lelawa, lelashir. Lelabo, lelawa, lelashir. Lelabo sanakade. Lelawa sanakade.
전 서지로 레라시 스나카네 समय भन्दा सजिलो त देला खाले कम्पेयर गरे x compared to x so different language what was before and what you feel it now so comparing to itself okay changya ta lasa le salatala panaruko okay khatis lo gore la sale salatala panaruko le lapo la sale salatala panaruko le lapo la sale salatala panaruko le lapo okay easier jan sajilo khatsla gore le lawa di khatsla gore la sale salatala wa le lawa khatsla gore la sale salatala wa le lawa sabai banda sajilo khatsla easiest le la sha naru sho sa shi the easiest khatsla gore la sa le salatala sha naru sho sa shi le la shi the easiest khatsla gore la sa le salatala sha naru sho sa shi le la shi easy easier the easiest tara yo यसमा आउँदैन अब यो you are comparing to itself so la sa le salatala ta सजिलो हुँदै गयो खान्सला परे गयो अनि गयो छिन अनि छिनसम so जन सजिलो हुँदै गयो ले ला रु now because we are comparing to itself le la rasha to ru they continue rasha to ru la pare because we are comparing to itself so le la ru ani easier ani hayata cha chakikuchi na chim sanaro song na song so नेपाली त जिब्बर सजिलो हुँदै गयो So how do we read this? Ba naru ko da sa kata ka da ke sa bata ba yata cha na cham ya ga ya la sa de sa la ta la ra sha churu ha yata cha ki ko chi na chin sa na ro so na song 그게 장야 렐라루 친송 그게 장야 렐라루 친송 그게 장야 렐라루 친송 그게 장야 렐라루 친송
벽에 장야 렐라로 진송 벽에 장야 렐라로 진송 벽에 장야 렐라로 진송 so 벽에 장배 갑라 네팔이 केला samlotang gore samlotang na lela vayo ta भोटे भाषा सिक्नु सजिलो हुँदै गयो खानुस् ल höke changya lela ru chinson 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 남시 대셔 남시 대세 캔송에 부스 봐요 하고송 캔송에 도마라 캔송에 빅마라 캔송에 미스라 캔송에 캔송에서는 만 베레라 부스 봐요 아니 부제 하고송 Okay, now we do present tense. Present tense. Learning Tibetan is getting easier. Is getting easier. Tadi tense kare present tense ruba tadi Nepali la kansla hore learning Tibetan is getting easier Nepali la kansla hore अनि पेकेला खण्ड बसेन भोटे भाषा सिक्नु सजिलो हुँदै जाँदैछ मिसला दिछि न ल नेपालीलाई थकिन त गयो ल सजिलो हुँदै गयो ल रुबा फेरि सजिलो हुँदै गयो ल रुबा अब वर्तमान काल सजिलो हुँदै जाँदैछ जाँदैछ So learning Tibetan is getting easier present tense so नेपालीमा भोटे भाषा कान्छला भने के बा नरो को बा सात कता का बा के के सिक्नु कान्छला भने 장야 사바다바 바야타 장나 장 야가 장야 जन सजिलो हुँदैछ अनि compared to itself la sa le sa la ta la rasa churu present tense do au garta danaru do सजिलो हुँदै जाँदा रहेछ लगाइन दही रहेछ कान्छला भने दही रहेछ गि आओ द सच्ची दु का दु दही रहेछ
आउँदो रहेछ जाँदो रहेछ लेलारु ढोकीढुक Tibetan language to learn easier is getting है जान्दो रहेछ त्यसलाई जान्दो रहेछ ल So Tibetan language khamis la gore ba naro po da ge sa kata ka da ke siku sa bata ba yata cha na cham ya ga ya da sa ye sa lata la ra sa churu o ga lata da naro do ga kiku ki आओ दास्यचुदुगादु बोटे भाषा सिक्नु सजिलो हुँदै जाँदो रहेछ कस्तो हुने höke changya lenaru dogidu 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 डोमालो सुन्दा के छ ठुलो स्वरमा के जान्या लेलारु रोगी मिङमाला सुन्दा के जान्या लेलारु डोगी मिसा सुन्दा के जान्या लेलारु डोगी पुष्पाला सुन्दा के जान्या लेलारु डोगी ओके क्या सुन्दा के जान्या लेलारु डोगी सीधाला सुन्दा यके जन या लेलारु डोगी very good अनि खेला नामसे very good अनि खेला ओके क्या सोमाला udah lah pak योको udah So, whatever सिक्नु सजिलो हुँदै जाँदैछ 5 times कन्सिडर गरे höke changya lenaru dogidu höke changya lenaru dogidu höke changya lenaru dogidu höke changya lenaru dogidu höke changya lenaru dogidu. So this is present tense compared to itself. Learning Tibetan will get easier. Will get easier. The details come there. Future tense, right? So, this is a chinamda. तर नेपाली खण्डस्थ गरे भविष्यकाल खण्डस्थ गरे सजिलो हुँदै जान्छ जानेछ
हुँदै जानेछ Oh yeah. The Tibetan language is over. Banaropo daku sakataka dake ke. Signu hats over. Changya sabatapa bayata chana chang. Yagaya Changya. Come back to itself. Le la sa le sa la ta la ra sa churu. Le la ru. Come back to itself. Le la ru. हुँदै जानुलाई खला परे जोडबा ले ला रु भविष्यकाल फ्यूचर टेंस ले ला रु आओ गा रता डा ना रो डो गा किको गी रा टिंगो रे दा रे it will get easier future tense Tibetan language to learn. Easier. Will get. So kan sloware ba naro boda ke sa kata kada ke sa bata ba yata jana chang ya gaya la sa ye sa lata la ra shachuru Awo karata da naruto ga kikugi ra neko re da re बोलते भाषा सिक्नु सजिलो हुँदै जानेछ खालिस नगरे के छानिया लेला रु डोगी रे 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 조말았습니다. 게 친구 빅말았습니다. 미스왔습니다. 부시말았습니다. 샤습니다. 시달라 캬 음식 조기제 캬 벽에 넣다 소만아 요거
게 벽에 청야 레라루 로기레 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 whatever सिक्न सजिलो हुँदै जाने छ है 벽에 장면 내라루 도기 사 है 다 벽에 청야 레라루 로기레다 whatever सिक्न सजिलो हुँदै जाने छ नि 벽에 장면 내라루 도기 빠 अब whatever सिक्न सजिलो हुँदै जाने छ अरे 벽에 장면 내라루 도기 사 The niyam khadiyarsa. Now, what is the rule? When you compare to itself, niyam khadiyarsa na after suffix sa, add sasa to su. When you compare something to itself, ga ba. After suffix ga and ba, add sasa to su. When you compare something to itself, na, da, na, ma, sasu kapata tatu nata nama nata nama ra la sasu kapata tatu nata nama ra la add do. When you compare something to itself, ani sasu kapata tatu nata nama ra la chik ni sushi na tu dun ge go ani suffixless. जस्तो अघि हामीले सलतल्लाह पछाडि कुनै अक्षर छैन त्यसले गर्दाखेरि suffixless add wa lela ru lela ru. So comes the sa su ga ba da tha tu nga da na ma ra la du. अनि छेजुक मेना suffix छैन भने rasa tu always